गौडने नेपालले थप चेगुमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि जुगुदो नि छसव छमेसित पीसीआर परीक्षण यागोली चेगुमेसित कोरोना पुष्टि जुगुदो थोनापमा 8 कोरोना पोजिटिभ जुपी निगुलख ने खुडो च्यासव सुइगु मठ्याङ्गु ढाका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय थागुदो अठे थप गुइ न्याम जाना कोरोना मुक्त जुया छेली हावंगु दुसा थोनाप संक्रमित जुपी न्यू लखन हे निदो न्यासव सुइ मठ्याङ्गु दुसा नेपाली 8 चिन्नी सव चेनिम सक्रिय संक्रमित मि दो नेपाली कांग्रेस म्यानमार सैनिक सरकार र नागरिक प्रदर्शनी नरसंहार यानाचंगु घटना व प्रवृत्ति अत्यन्तै अमानवीय व निन्दनीय जुगु ढाका थाकुदु कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा मेगा आइतबा विज्ञप्ति विज्ञान नागरिक टेट दमन तत्काल रुके याना निर्वाचित सरकार बहाल या त लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी गायत डकोसिया त रिहाया त आग्रह याना दिगुदु नापना पवेकन लोकतन्त्र पुनर्स्थापित या त म्यानमार सैनिक सट्टा विश्वव्यापी रूपे तीव्र दबाव अपोकेत आवश्यक खनेदुको उल्लेखना दिगु दुसा विश्व न्याथान लोकतान्त्रिक आन्दोलन प्रति समर्थन व एकबद्धता जने यागुयानिटी कांग्रेस कयावया चंगदो म्यानमारिया लिपांगुकु लगत्तै विरोध प्रकट याना अनजुया चंगु घटनाक्रम यात जिमिस निरन्तर सोया चुनागुदो सैनिक सत्ता मिचे यागो रक्तपात रोके यात म्यानमारिया नागरिक पक्ष विश्वभर पाखे स लोनेत आवश्यक जुटका थागु विज्ञप्ति थाटगुदो सोनिग दुने यको थासे वायु प्रदूषण अपयावगुली सतर्कता अपने यात डाक्टर पिन्छ तागुदो वायु प्रदूषण या मात्रा यको अपयावगुली ठगो सो व मिखा बचे यात डाक्टर पिन्छ सुझाव बिगुदो वायु प्रदूषण मिखाया नानी व कर्णी आया पिने या सटैले गम्भीर असर यागु नाप छाती गप सो व नया नाप ठिठी संक्रमण जुई एटका टासे सावधानी अपने या मागु नाप छाती लोया विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध सागर टकाल तागुदो प्रदूषण अपयावगुली फयाफटले छेन पिहाम वनिगु व चाल लुखा बन्द याना चोनेत डाक्टर पिन्छ सुझाव बिगुदो पिने वने हे मासा उच्च गुणस्तरीय मास्क व मिखाया चस्मा वा सनग्लास तया वनेत डाक्टर टकाल सुझाव बिगुदो प्रदूषण अपयावगुले कन्ट्याक्ट लेन्स मिखा थप सुखा जुइगु व का जुइगु फैगुली कन्ट्याक्ट लेन्स छेले मजियो टका न तागुदो डक्ले अप प्रदूषण सुठे 5 बजे निसे 8 बजे तक जुइगुली फया फटले पिहा मौने त बिगे पिन्छ सुझाव बिगुदो मिगा आइतबार ट्राफिक नियम उल्लङ्घन याना गाडी चलायापी चिन्छस व ने सोम चालकयात प्रहरीन कारबाही यागोदो एला ठोटोना गाडी चलायापी ब्लू बुक व लाइसेन्स जोना मजोपी दुर्घटना जुइ फैगु कठ गाडी बाइक चलायापी व होलिया बहाना लापरवाही यापी चिन्छस व ने सोम चालकयात कारबाही यागको टका महानगर ट्राफिक प्रहरी महाशाखा जानकारी बिगोदो ठुठे सुई सोम निने हे एला ठोटोना गाडी चलायापी ख अठे हे ट्राफिक प्रहरीन पेशा व निचा गाडी यात सरके होल याना टगुदो हेलमेट मपुपे क्षमता सोया अप यात्रु यात गाडी चलाएको लगायत कसोरे पेशा व पी चाम गो दुई पाङ्रे व छिगो 4 पाङ्रे गाडी यात होल यानाको टका ट्राफिक प्रहरी न टागुदो ठासे प्रहरी परिचालन याना ट्राफिक जाँच यात तीव्रता बियागो महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी जनक पत्राइन जानकारी बिया दिल पत्राइया कथा मिगा आइतबार सोनी गले गुसम ट्राफिक परिचालन यानाको ख ये महाकाल थासा मेलमचे पाखे ल वितरण सुरु यागुदो मिगा निने महाकाल चौरे चंगो ट्याङ्किया भल च्याका ल वितरण सुरु यागु खसा सुरुङ सुन्दर जल पाखे ल प्रशोधन केन्द्र चक्रपट लाना टगु ठेक वितरण पाइपलाइन या सफल परीक्षण लिपा महाकाल चौरे ट्याङ्की ल वगु ठका काठमाडौँ उपत्यकाया खानेपानी लिमिटेड केयुकेल थागुदो उगु ल मिगा आइतबा निने निसे चाबहिल महाकाल चौरे वितरण यागु केयुकेल थागु खसा पुलाङ्गु पुखली चियाट ल जागु पुलाङ्गु हे पाइपलाइन व इटी बिगु आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय पाखे लानाटगु नुगु पाइपलाइन पाखे परीक्षण यासे यंकेको योजना अन्तर्गत नापाङ्गु चरने आइतबा हिने 2 करोड लिटर ल महाकाल चौर अनामनगर मेन भवन व खुमलटारिया पुखली जमायाएको योजना दुटका केयुकेले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिलन कुमार साखे थागुदो
मोहनयाल गाउँपालिका 60 पिटमारी बजार पाखे धुया छङ्गु छपा खप्पर छग बङ्गारा छगु व ग्वा नाप दैलेख 820 नगरपालिका 3 चोम पी गुडया बिनी प्रसाद जैसिया त शनिबार बहनी प्रहरी न जोंगोटो विशेष सूचना आधार संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय टनगरी कैलाली पाखे खटेजुगो प्रहरी वेकया त शंकास्पद अवस्था वयागो झोला जाँच यागोले छङ्गु लगायत या वस्तु पिहा वगु ख बरामर सामान नाप वया त आवश्यक अनुसन्धान या लागि इलाका प्रहरी कार्यालय चिसापानी बुझे यागो संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय टनगरी टागो डो न्यायाधीश अन्तर्राष्ट्रिय बुख भारतीय कोरोना भाइरस संक्रमित याल्या हाकन नुगो रेकर्ड कायम यागुडो लेपाङको निपेको दुने भारतीय निये गुडो व खुई गुमेसिकी कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगुडु भारतीय छनु हे ठुली आपला सिके संक्रमण पुष्टि जुगुडुगु थका हे आपला जुगु भारतीय समाचार माध्यम तेस निथंगु दुसा भारतीय कोरोना या हुने सिपिनी या ल्या छौलह खुइडो गुसव जे स्वम थेंगुदु लिपाङो निपेको दुने अनथप निसव नि नेमे सिगु दुसा ठोना प भारतीय संक्रमित या 6 करोड चिन्चा उल्लख पी गुडो व जे निम थेंगुदु भारतीय सक्रिय संक्रमित याल्या पेगुल लख निनिदो न्यासव गुइ खुम दुगो थका थागुदु थ्वे दथुइ भारत कोरोना खोप निर्याते छुन बन्देज मट यागु थागु दुसा साझेदारी देयात चलनबद्ध कथन खोप सप्लाई यागु भारत निथंगुदु छु अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यम तेस भारत अस्थायी रूपे खोप निर्यात बन्द यागु बुख प्रकाशित या ठुका भारत उखिया खण्डन यागु ख म्यानमारे सैनिक शासन विरुद्ध या बोज्या नरसंहार अझ मड्युनी प्रजातन्त्र पक्ष सडके कुहा वपिन्त सेना गोली केका स्यागुडो ठोय दथुइ सेना केको गोली लाना छनु हे गुइ मल्याक सिगुडो सुरक्षा कर्मी पिन्नीको ज्यादती यात म्यानमारे विरोध याबले गोली केको ख स्थानीय सञ्चार माध्यम टाकट सिपिने गोलिया अझ अपोइ सडके ठ नागरिक पिन्त स्या न्य सत्ता कका म सेना प्रमुख आङ लाइङ शनिबार राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत सम्बोधन याना बोज्या मयात ख्याचो ब्याडीको डो निर्वाचन प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुची या दल 2/3 बहुमत हगु नाप संसदीय मुज्या चोनेगो इले सेनाको याना सत्ता ककाको ख निर्वाचन ठ समर्पित दल या पट्टा साफ जुइव सेना वंगु फेब्रुअरी निसे शासन याना वगु डो सेना शासन यागो ठुखे सेना पेश मल्याक प्रजातन्त्र समर्थित मनुटेट स्यागो डो नेपाल भाषा समाचार थनेको जागोदु जी सञ्जला महर्जन अले जी नरेश थेजमे आटा नवने त उजा ब्याडिस ठौया छिगुडी पिंजीमा सुबे जय माबे